UMLI kanong kremo badai ru presiden ke Voice of People's Party uba Hadien bersama ulakam bakakam nong yalam hakani ke sokal MDA kamdai ke brong rangba ke ba perkhat ya ke Jylla handai kadai ke jinglong nong yalam ke ba perkhat politik tang nak bentak Elekshon ban yo esensial biang ya ke Jylla da ke ba penbej pentame yo paj ba habakran mentak sengi uba Hadien long ba ke ba kile kamdai na ke mentak jingbit jing biang jong ke Jylla barok ke wai handai tang ban yo esensial biang ban penbej yo paj ba ula keno ru ba ka jinglek ka sokal MDE kadai ka jing nyobeng ka jing khanpo ya ki paj ba nong jet iba jet ya ki wei pat ki parti klem da jet ki parti ki ban hak sokar ka bayalam ka NPP phila ban penbej sipor ki paj ba andai phimla ban penbej sa yo paj ba laong ba den ha ka juk ka pol MLA ka maulai ba bright tarwan mal banyang ula ong balwa pha ya ka proposal lembaga CM SDF nadu ahja apply hadu ajar pundeu ndai hadu menda tangka weiru klem pelaj bisa satia sinaya ru ulong bawa julai mi man ka po ka office u chief minister ban wat jing tip halwagani uba bright star ulong ba ka jingwan jong u ban wat jing tip biang menta ka sengina office tirang ba ban penken mau kalong Hadien balo Kdew kti ya ki MA kaliang persia ya ka jing pendon kam ya ki MLA scheme ndai ka jing kran jong tirang ba ka kam kim ya hap tara satia na ka CM SDF Wei MLA yo bahak ke bas polak AA system penban tang ye kane ru ke barit umpat pelai setia laong ba bright starwell kabangi ba leadership ko makalong jogo sarkar MDA kamdai ke leadership ka balong rangba kamdai ke leadership ka ba perkhat ye ke state ndai ke leadership ka ba perkhat tang ha ka politics lani hatta ka electoral politics but ke ki ba ki kile kamdai namar kabit kapian kajong kajla berkoi ndai kalong ban chupin tikana be ba parti kajong ki kandangnya sensar ya kajla kajing da ka penbit pen kami ya kipat ba kata ka diga daw ba ka plong bat koi ru manong yebi kajing jong ka sarkar MD hapo kajing lam jong NPP kadai kajing yo ben kajing yo po nene ke insult ya kipat ba nong jin ikipat pak nong jet ke legit ikiwei pat ki parti klem legit ya kini ki parti ki sensya te kumbadan ka jingong mo you can fool some people sometime but you cannot fool all the people all the time dapat penbit sipor ki pat ba katu kat ni na pergi pat ba le pinong aban penbit yo pat ba baro pat hak ki por ba Kini video baka CMSDF dan eka Chief Minister Special Development Fund. Kaba kum UMLA idon ya kabaha kaba kum ba sekolah ye bagi laban pha ya proposal ning ba jokan ka CMSDF. Te kaba suling ngok kalong ba na kalian ga joma ngala submit ye kini hakini gilaki kisna. Apply arsa orsan bar arsan akundri. Ya proposal ka video baka ka CMSDF. Te ngelajuan keliru nak office jong CM nrei kabalino kalong ba hadu mentah begini proposal ski bapa nak kalian cuma tang ka weiru lempat pelai te kajimora cuma ni por kalong pan mau begini proposal ki bakal apa bar aku ju por pan ba ka wei ke cikren ke jong chief minister ini si mau ka ba pelong inga banwan nama pai ba tim bau persang mengkudukti ya ki MLA guna po opposition bagi leyu genre yang kuat kemau ni for kajikran ke jonggu parkam kami ha nama rahbidi buat tangani ke CMSDF kabana kalian ke cuma nado arpo apply sang lapha adu mentah tangi skim baru ini bahaya genre tangi kaniru nak kalian ke jonggu 4 pelat ya kan ni jadi nama terang wan kemau ni for yo Chief Minister kami di CMSDF hang tiap mulai